Časni oče, dame i gospodo, poštovani gospodine rektore, poštovani Milo Lompar. Danas, evo, imamo, čini mi se, dvostruko zadovoljstvo. Jedno zadovoljstvo je što pokrećemo ovu tribinu za koju je inicijativa potekla iz biblioteke Matice Srpske i onda po zajednički organizujemo ovom sad opet prelepom prostoru koji se pokazao mnogo lepše nego što smo mi to mogli da naslutimo kada smo kroz ovaj atrijum svakodnevno prolazili. Ali ovaj atrijum bi trebalo da postane jedno mesto na koje će se razmatrati neke od najvažnijih misli, pre svega o vremenu u kojem živimo, o čoveku u tom vremenu. Da pokušamo dakle da, to je osnovna ideja, da okupimo naše najvažnije misleće ljude koji imaju što da kažu o duhu vremena u kojem savremeni čovjek živi. Kao što znamo, savremeni čovjek i savremeni svet zajedno sa njim, sa čovekom, su suočeni sa toliko velikim iskušenjima da je veliko zaista pitanje gde će savremeni čovjek u budućnosti nekako, da više neće biti savremeni, nego će biti nekim novim savremenicima savremen, gde će taj čovjek izaći, šta će sa njim biti, jesu li svi oni apokaliptički modeli mišljenja jedina realnost i šta će uslediti posle toga. No, najvažnije je da pokušamo da odgovorimo na pitanje kakav je ovaj svet u kojem živimo i naša je namera da, eto, ovim predavanjima okupimo, dakle, ljude koji o tom imaju šta da kažu i da potom te tekstove izlaganja objavimo u zbornicima radova koji bi nas onda podsjećali na sve ono što smo zajedno sa našim predavačima mislili tragom njihove misli. To je jedno, dakle, zadovoljstvo, što je jedan poduhvat koji će sasvim sigurno trajati više godina, evo sada stavljamo. Drugo zadovoljstvo je što je među nama profesor dr. Milo Lompar, koji je već svojim mnogim knjigama, onim, recimo, glavnim piscima iz srpske tradicije, da kažemo ono što svi znamo, a to je da je Milo Lompar svakako onaj čovjek koji najdublje promišlja danas Njegoša, da je napisao nekoliko izuzetnih knjiga o, recimo, Crnjanskom, da je napisao u tom prelomnim vremenima knjigu o Dragiši Vasiću, kada se o tome nije ni pisalo, ni mislilo, tako reći, i da je mnoge svoje dileme u vezi upravo sa duhom vremena i funkcijom književnosti u kulturi našeg doba on izložio u svojim kapitalnim knjigama Moralistički fragmenti i duh samoporicanja. Mislim da broj nas koji se okupio večeras da čujemo ono što će nam profesor dr. Milo Lompar izložiti, dovoljno govori da svi znamo već ono što nam je u svojim knjigama, bar svojom osnovnom porukom rekao Milo Lompar i utoliko je zanimljiviji onda što će on večeras da nam kaže. Pa, dobrodošli, izvolite, ja sam mikrofon predajem našem moderatoru, gospodinu profesoru Aleksiću. Poštovani prijatelji, iako u ovom dvorištu svakog dana borave i odmaraju u pauzama rada i pametni naši studenti i studentkinje, ipak mislim da nikada ovo dvorište nije videlo lepši skup od ovoga danas i to uliva posebnu nadu na početku godine koju smo nazvali savremeni čovjek i savremeni svet. Ovom prvom prirednom, prvom promocijom, prvim gostovanjem gospodina Mila Lončara mi zapravo prilično na prostor u Novom Sadu koji će verovatno u budućnosti biti veoma poznat i po toj tribini, a i po onome što on pruža svojim ambijentom. Ideja tribine savremeni čovjek i savremeni svet koji pokreću Matice Srpske i biblioteka Matice Srpske jeste da potraži odgovore na ključna pitanja današnjeg sveta. Zbog toga će na njoj uzeti učešće najeminentnije imena savremene srpske kulture, umetnosti, nauke i duhovnosti.
Sagledavanje i spajanje različitih diskursa treba nam omogućiti celovitu sliku čoveka sveta, onako kako ih danas vide najumniji predstavnici našeg naroda. Trajno svjedočanstvo tom pregnuću bit će zbornik u kome će krajem godine biti sastavno saopštenje svih učesnika Biblije. Upravni odbor Matice Srpske, a na predlog Upravnog odbora Biblioteke Matice Srpske imenovao uređivački odbor tribine u sastavu dr. Dragan Stanić i Selmir Radulović, glavni urednici, dr. Đorđe Đurić, dr. Branko Vešin, Stanimir Jakšić i Miroslav Aleksić, koji je urednik tribine. A sada da kažem nekoliko rečenica o profesoru Milu Lomparu, pre nego što uzme reč i pre nego što zaista započne ovaj program. Profesor Milo Lompar, rođen 1962. godine u Beogradu, srpski istoričar književnosti i filozof. Diplomirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu, grupu za jugoslovenski književnosti i opšte književnosti. Doktorirao je na istom fakultetu tezom istorijsko-političko književno nasljeđe 18. i 19. veka u poznim delima Miloša Crnjanskog, pred komisijom koju su činili akademik Nikola Milošević, profesor dr. Jovan Deretić i profesor dr. Novica Petar. Na Filološkom fakultetu u Beogradu profesor je predmeta srpska književnost 18. i 19. veka i kulturna istorija Srbije. Bio je generalni direktor politike AD 2005-2006, predsjednik i zadužbene Miloša Crnjanskog. Dobitnik je nagrada Stanislav Vinaver, 1995. Đorđe Jovanović 2000, Laza Kostić 2004, Nikola Milošević 2009 i Peča Premana 2012. godine. Objavio je sljedeće eseje i studije. Istorijsko-poetičko i književno nasljeđe 18. i 19. veka u poznim delima Miloša Crnjanskog 1993. O završetku romana, smisla završetka romana, druga knjiga Seoba Miloša Crnjanskog, Grad Beograd 1995. Drugo imenjeno izdanje Društvo srpski jezik i književnost Beograd 2008. Moderna vremena u prozi Dragiše Vlasnika, Filip Višnjik, Beograd 1996. Njegoš i moderna Filip Višnjik, Beograd 1998. Drugo popravljeno izdanje Novi Beograd 2008. Crnjanski i Mefistofel u slijednoj figuri romana u Londonu, Filip Višnjik, Beograd 2000. Drugo imenjeno izdanje Novi Beograd 2007. Apolonovi putokaz eseji o Crnjanskom, službeni list Srbije i Crne Gore, Beograd 2004. Moralistički fragment, Narodna knjiga, Beograd 2007. Drugo prošireno izdanje, Novi Beograd 2009. Negdje na granici filozofije i literature o književnoj hermeneutici Nikola Miloševića, službeni glasnik Beograd 2009. O tragičnom pesniku, Njegošove pesme, Albatros put, Beograd 2010. Njegoševo pesništvo, Srpska književna zadruga, Beograd 2010. Duh samoporicanja, prilog kritici srpske kulture, prvo izdanje Orfeus, Novi Sad 2011. Drugo dopunjeno izdanje Duh samoporicanja Senci studijinske vlasti 2012. Treće dopunjeno izdanje Duh samoporicanja Senci studijinske vlasti Ove Žunki, Beograd 2013. Peto izdanje Duh samoporicanja Senci studijinske vlasti 2014. Povratak srpskom stanovištu Katena Mundi, Beograd 2013. I drugo dopunjeno izdanje Povratak srpskom stanovištu Katena Mundi, Beograd 2014. Prva knjiga edicije Srpskog stanovišta. Sad je u pripremi 6. izdanje knjige Duh samoporicanja. Evo, u najprećem najave našeg večerašnjeg gosta i sada da vam nekako. Hvala vam. Hvala na ljubaznom pozivu Matice Srpske na ciklus predavanja u kojem su okvirne odrednice savremeni svijet i savremeni čovjek počne ovom mojom besedom. Kada smo o tome razgovarali, urednik biblioteke Matice Srpske i urednik ovog programa, Selmir Radulović, mi je rekavši šta se otprilike očekuje u ovoj situaciji u vezi sa mojim izlaganjem, naznačio jednu vrstu opšteg smisla koji organizovanje ovakvoga predavanja i razgovora ima. A onda je razgovor potekao drugim tokovima i kada sam ja izložio nešto što mi je u tom trenutku zaokupljalo pažnju, a pripadalo je iskricama svakodnevnog života, on je na način na koji sam imao prilike često da se osvedočim u razgovorima, rekao, a zar postoji još jedan srpski intelektualac koji misli to što ti kažeš? I to je bilo za mene jedno karakteristično reagovanje,
jer je u izvesnom smislu uvodilo u temu našeg večerašnjeg razgovora, a on je vezan za ideju nesavremenosti. Dakle, ja ću pokušati da formulišem nešto što pripada mom egzistencijalnom iskustvu, a to znači profesionalnom i životnom iskustvu, a vezano je za položaj nesavremenosti unutar savremenosti. Treba razlikovati kada kažemo da je neko anakron od toga da je neko nesavremen. To razlikovanje na prvi pogled ne izgleda lako, ali iskustvo nas uči da ono nije teško. Anakron je onaj ko u izvesnom smislu govori određeno shvatanje sveta, a da pritom ne uviđa stepen nepodudarnosti sa okolnostima koje uslovljavaju prirodu njegovog govora. Nesavremen je onaj ko bira svoju poziciju unutar savremenog sveta, potpuno precizno uviđajući da se ona razlikuje od preovlađujućih ritmova u kojima pulsira vreme, ali u isto vreme osvjedočavajući se u svoju spremnost da zastupa nešto što se opire ritmovima vremena. To bi moglo značiti da nesavremenost u sebi krije jednu poetiku koja predstavlja izbor, a ne neuviđenje. Friedrich Nietzsche, pišući svoja nesavremena razmatranja, određivao je svoje stanovište u tom duhu i kazao je da on govori zaista nesavremeno, ali sa jasnom verom u to da govori u ime jednog budućeg vremena. Na izvestan način želeo je da se odmakne od nečega što bismo mogli nazvati stihijom savremenosti ili od nečega što bismo na izvestan način mogli nazvati diktatom savremenosti. Želeo je dakle da u svom shvatanju vremena i okolnosti dopre do jedne slobode koja bi se mogla nazvati slobodom od savremenosti. Naše doba, rekao je jedan drugi filozof, najparokijalnije je od Homera. Ljudi nisu spremni, nastavio je on, da zastupaju mišljenja koja ne odgovaraju impulsima trenutka i to ih određuje da su u epohalnom smislu duboko provincijalni. Taj filozof nije pripadao nikakvom naglašeno konzervativnom pogledu na svet, niti je pak pripadao nekom deklasiranom osjećanju vremena. Čak je pripadao jednoj vrsti humornog odnosa prema činjenicama iskustva na međi matematike i filozofije. To je kazao u jednom svom kratkom eseju o modernom duhu Bertrand Russell, određujući jedan bitan činilac savremenosti, njenu provincijalnost. Savremenost kao takva, kao samodovoljna, jeste provincijalna. U kom smislu? U tom smislu što mi kada govorimo o provinciji ili, kako se kod nas voli sa razlogom reći, o palanci, mi uvijek taj pojam uzimamo prostorno. Pa je palanka nešto što je na drugom mestu od centra, nešto zaostalo, zagubljeno negde između sela i grada, ni selo ni grad. Grad je, dakle, centar. I ta vrsta provincijalnosti može da se imenuje kao prostorna provincijalnost. Postoji, međutim, i to je ono na što ovdje ukazuje Russell, jedna provincijalnost koja bi se mogla nazvati vremenskom provincijalnošću. To je činjenica da čovjek samo svoje vreme doživljava kao bitno. Da on u izvesnom smislu nije spreman
da se izmakne iz impulsa ili diktata sopstvenog vremena. Na neki način tako određen čovjek upada u jednu vrstu vremenske provincijalnosti. On bi trebalo po prirodi stvari da se odmakne od sopstvene egzistencijalne uslovljenosti vremenom i da se okrene prevashodno ka onome što je bilo pre njega i što svakako svedočava dubinu vremena u odnosu na koju njegov sadašnji trenutak nije drugo nego samo jedan moment koji on pretvara u nešto što je jedino bitno. Mogli bismo dakle reći, a u skladu sa ovim što je naznačio Russell, da ta vrsta apsolutizacije savremenosti, neke vrste samorazumljivosti koja čuči u savremenosti, predstavlja oblik njene provincijalizacije. Meni se također čini da u našim sadašnjim okolnostima, kada su sredstva komunikacije tako rasprostrta duž zemaljskog šara, taj moment vremenske provincijalnosti postaje još očigledniji. Jedan eseista je jednom prilikom rekao da od diktata vesti i informacija o tome kako gore šume u Brazilu, on ne može da šeta šumom jer stalno misli na tu paljevinu kojom ga bombarduju sa interneta. Ta vrsta, dakle, diktata vremena jeste nešto što mi se čini da ispunjava sadašnji trenutak. Odakle ona dolazi? Russell je u toj stvari bio prilično nedvosmislen. On je smatrao da moderni duh počiva na jednoj vrsti zaborava onoga što se još u 19. veku zvalo Bog. On je u izvjesnom smislu naznačio da su ljudi, precizno vezujući jedan svet vrednosti za Boga, u trenutku kada je postalo odnekud samorazumljivo da je on nestao, zaboravili da se taj svet vrednosti, koji recimo počiva na istini ili koji počiva na nekom više ili manje jasnom određenju onoga što je lepo ili dobro, mora iznova utemeljiti i izgraditi, čak i ako pristanemo na misao da unutar zajednice Bog više ne obavlja nikakvu funkciju regulacije. Russell je dakle smatrao da se ne može odstupiti od onih vrednosti koje su bile dugo vezivane jednom tradicijom za samo postojanje Boga. On je dakle time naznačio da savremena situacija na neki način je ostala lišena kosmološkog uporišta. U izvjesnom smislu čovjek je izručen bez temeljnosti, on je na neki način postao deo neke dublje bezzavičajnosti i to je ono što njegovu egzistenciju određuje unutar horizonta sveta koji se pojavljuje pred našim očima. Takva situacija i te okolnosti određuju ljudske izbore i ljudsko ponašanje. To je nešto što mi se uvijek činilo izazovom. Na koji način, dakle, odgovoriti na šaputanje vremena koje kao da je usmjereno na to da svaki napor koji nadilazi lični prag čovekovog očekivanja i koje nadilazi lični prag čovekovog doživljaja opovrgne. Kako, dakle, izabrati mogućnost koju vreme u vama demantuje? Kako, dakle, da govorim malo jednostavnije, što ne znači i bolje, izabrati mogućnost da se krećemo protiv vremena? Taj izbor mi se činio važnim i činio mi se kao jedna od mogućnosti koje u ljudskom postojanju jesu vredne truda. Na to pitanje, naravno, moguće je dati više različitih odgovora i oni zavise od same čovekove prirode i njegovih izbora. Ali kretati se protiv vremena jeste svakako zadatak prilično težak
i strogo uzev u današnjim okolnostima razumno nerazuman. Jednostavno rečeno, ko bi bio spreman da izabere da je mogućnost kretanja protiv vremena neka razumna mogućnost? Zar nas sa svih televizija ne opominju da treba iskoristiti ovaj trenutak i da treba iskoristiti ovaj čas, ne bi li smo iznova potvrdili impulse vremena? Zar ako zaboravimo na tu vrstu uputstva, neće nas neko tamo gde radimo opomenuti da postajemo smešni jer idemo protiv trenutaka koje vreme diktira u našim životima? Ukoliko pak zađemo u oblasti koje pripadaju nečemu što bi bila politička stvarnost, svaki korak protiv vremena direktno vas određuje kao biće na koje ne vredi potrošiti nijednu reč. Meni se međutim činilo, i to je nešto što sam pokušao više puta da oblikujem, da taj izbor nije nemoguć. Činilo mi se takođe da on podrazumeva jedan specifičan odnos između zadovoljstva i onoga što bi moglo biti nazvano uzmicanjem od njega. Naše vreme svakako da daje posebnu redakciju nečemu što je kult zadovoljstva. Da li postoji bilo ko bi negde i odnekud mogao da čuje da ne treba da ide stazama zadovoljstva? Da li postoji bilo ko bi mogao da odnekud čuje da unutar zadovoljstva postoji ne samo put njegove materializacije, nego i put njegove sublimacije? Ta dva različita puta se na neki način gube i stapaju u očekivanju zadovoljstva. Svi mi očekujemo zadovoljstvo, hrlimo mu susret, želimo da čujemo nešto što bi ga odredilo i što bi našem životu dalo poseban smisao. Meni se čini da princip zadovoljstva koji je ugrađen u nas spolja jeste duboko problematičan princip. Takođe mi se čini da je on spleten sa onim što bismo mogli nazvati moć ili vlast. Zadovoljstvo jeste područje koje kao da reguliše distribucija moći u našem vremenu. Koliko upravljaju našim zadovoljstvima, toliko upravljaju nama. Možemo li, dakle, zauzeti neki odnos prema sopstvenom zadovoljstvu koji bi sprečio da njime budemo vođeni? Smemo li da osumnjičimo zadovoljstvo? Kako da uzmaknemo od toga? Kako da na neki način taj trijumf zadovoljstva u nama nestane i da ga na neki način oblikujemo na način koji će nas učiniti suvereni? Može li, dakle, savremeni čovek da povrati svoju suverenost? Može li, dakle, da raspolaže svojim osjećanjima? Može li da raspolaže svojim uverenjima? Može li da raspolaže svojom sudbinom? Može li, dakle, savremeni čovek da povrati sudbinu u sopstveno postojanje? Da li su naši životi samo izručeni stihiji kretanja, pulsiranju znakova, koji kao da su migavci u nekom saobraćaju i kojima mi poput lutaka koje vode nevidljive niti odgovaramo na levu i desnu rotaciju? Možemo li mi da se tome suprotstavimo time što ćemo izabrati određenu sudbinu? To pitanje nas vraća u veliku problematiku 20. veka i odmah na ovako postavljeno pitanje sledi čitav niz prigovora koji bi podrazumevali neku vrstu kritike metafizičkog ishodišta koje jedno uvođenje pojma sudbine u ljudski život ima. Međutim, meni se čini da ta vrsta pitanja jeste nešto što ne treba da nas odmakne od traganja za odgovorima. Meni se čini da zadovoljstvo koje hara svačijim životom na neki način treba da bude postavljeno u službu tog života. Ali kako to izvesti?
Kako dakle uspjeti da uzmaknemo od zadovoljstva? To je po meni centralno pitanje ovog vremena. Kako čovjek da u svojoj glavi i u svojoj svesti uzmakne od zadovoljstva? Kako da ga transformiše, da ga sublimira, da ga pretvori u nešto drugo? To je dosta teško, zato što naše vreme se razlikuje od klasičnog vremena po tome što su moderna vremena uvek donosila primat, ako kaže Ortega y Gasset, onoga što je na neki način materijalno, dok su klasična vremena davala redakturu i primat onome što je duhovno. Da li dakle u današnjem vremenu, kada je stvar duha pala ispod svake kritike unutar javnog saobraćaja, mi možemo da ovladamo sopstvenim zadovoljstvom? Meni se čini da je čovjek suveren samo onoliko koliko može da kaže ne. To je reč u kojoj je sakrivena najveća moć po mom doživljaju stvari. Tek kada kažemo ne, mi se nalazimo na putu da povratimo svoju suverenost. To ne koje kažemo uvek mora da počne od sebe sama. Tek kada čovjek po mom osjećanju stvari može sebi da kaže ne, on stiče neku vrstu mogućnosti da na drugi način odredi svoju egzistenciju. Ta vrsta iskustva podrazumeva veliki napor i podrazumeva veliko iskušenje. A reći ne samom sebi znači reći ne nekom najintimnijem očekivanju, reći ne nekoj najtajnijoj želji, zaustaviti na izvestan način prodor onoga što bi naše sopstveno biće moglo da odnese u pravcu koji je neodoljiv, a čini nam se da je pogrešan. To mi se čini kao put da se povrati sopstvena subjektivnost koja je izgubljena u ovom kretanju sveta koje nas nosi poput reke. Da li je to moguće? To je veliko pitanje na kolektivnom nivou. Da li u jednom svetu koji nema više kosmološkog težišta, da li u jednom svetu u kojem Bog postaje deo unutrašnjeg, intimnog doživljaja stvari, ali ne nešto što reguliše zajednicu, da li je u tom svetu moguće da čovek zaustavi sopstveno priklanjanje okolnostima? Da li dakle ja ovde propovedam, umesto da nešto analiziram? Kako god gledali na to pitanje, meni se čini da je taj trenutak presudan, jer nas on dovodi do onoga što je bilo velika tema prošlosti, a moglo bi biti velika tema i budućih vremena. Tek kada kažemo ne sebi, tek kada kažemo ne najboljim izgledima koji su postavljeni pred našu karijeru, ili pred naš položaj, ili pred naše očekivanje, mi se polako iznutra pripremamo da kažemo jedno ne unutar sveta. Mi već ulazimo u jedan specifičan mir koji možemo svoje ne unutar sveta da oblikujemo i da ga na neki način učinimo delatnim. Tek kada to možemo, mi onda stupamo u jedno stanje koje nas čini sposobnim za pobunu. Pobuna u današnjem svetu je nemoguća. Nije moguće u ovako premreženo, informatički posredovano, u ovako virtualno, u ovako izokrenutom svetu govoriti o pobuni koja bi imala neku vrstu velikoga epohalnoga značaja. Sile sveta tako su raspoređene da to ne dozvoljavaju. Najintimniji gestovi nestaju u nekim tunelima posredovanja. Dakle, ta vrsta pobune i ta svest o pobuni jeste nešto što stoji pred iskustvo današnjeg vremena. Današnja duhovna situacija vremena isključila je pobunu. Umesto nje
Ona je postavila potrebu za lakrdijaše. Tamo gde je bio pobunjenik, tamo gde je bio zahtev, tamo gde, sad će se svi levičari ovoga sveta osmehnuti, stanovala revolucija, tamo, jednostavno rečeno, danas dežura Kloven. Kloven je zauzeo mesto, izvinjavam se zbog odnosa prema toj svetoj profesiji, ali počeću od nje, dakle, Kloven je zauzeo mesto filozofa, Kloven je zauzeo mesto propovednika, u izvesnom smislu obuhvatio je stvarnost. Kloven ili lakrdijaš nije bilo kakva figura, to je demonska figura. Ona je izokrenuta figura demonizma. Savremeni svet klovno neutrališe pobunjenika. Kloven šapuće u svakom trenutku da je pobuna besmislena i da će izazvati smeh. I zašto bismo se bunili kad je savršeno jasno da je to beskorisno? Ko bi se danas okrenuo protiv nečega što je korisno? Pa nisi valjda toliko lud da ideš u tom pravcu kad vidiš da ti se svi smeju. Ta vrsta iskustva učinila je generacije koje dolaze, mlade, dakle, generacije lišene pobunjeničkog erosa. Eros mladosti više nije eros pobune. Mladi ljudi nisu pobunjenici. To su najveći oportunisti današnjeg vremena. Oni su spremni na uklapanje. Hoće li se to uklapanje ponuditi u prikladnom pravcu i hoće li to uklapanje biti ono što će njihov život odrediti, to je nešto što muči njihove duše. Mladi ljudi se klate između uklapanja i zadovoljstva. To je jedna vrsta tehnike kojom se neutrališe njima unutra prirođen pobunjenički eros. I ta činjenica na izvestan način se postavlja pred savremenog čoveka. Meni se čini takođe da činjenica koja omogućava čoveku da kaže ne prvo sebi, jeste činjenica koja ga iznutra otvara da kaže da onome čemu je spreman da sebe uputi. Dakle, jedno ne koje postoji tu jeste vezano sa jednim da koje postoji takođe pored njega. Možemo li dakle da dobijemo sebe ili svoju subjektivnost ili sopstvo, sada tu ja idem protiv onoga što svi veliki ljudi današnjeg vremena zovu mnogostrukošću identiteta, ali ja na jedan možda i anahrona, meni se čini pre nesavremen način, biram ideju da čovjek ipak posjeduje izvesno jezgro koje mu obezbeđuje identitet. Dakle, možemo li mi da izaberemo to ne, da bi na neki način se priklonili jednom da? I šta bi bilo to da? Gde bismo uputili svoj život, čak i ako uspemo da se odmaknemo od savremenog trenutka i od njegovih impulsa? Kome bismo, dakle, poklonili svoj život? To otkriće jeste različito, ali po mom osjećanju stvari, to otkriće podrazumeva odnos između slobode i granice. Tek kada kažemo ne, mi se nalazimo u trenutku da smo ograničili svoju slobodu, da smo je na neki način uputili nečemu drugom, da smo izašli iz sebe u trenutku kada smo je odredili. Nije dakle dovoljna pobuna, niti je dovoljan samo pobunjenički eros, potreban je onaj kontrapokret. Samo se meni čini da taj kontrapokret nije moguć kao lažan ili farsični pokret, nego kao pokret koji počiva samo ograničavanjem. Ta okolnost jeste nešto što po mom shvatanju stvari određuje epohalnu situaciju. I to se po mom shvatanju stvari, koje naravno je važno samo za mene, a ne i za neku opštost koja bi ga prihvatila ili odbacila, jeste nešto što određuje sudbinu literature u vremenima koja su nama prirođena. Naime, literatura je izgubila na svom značaju. Mi vidimo kako je i humaniora izgubila cela na svom značaju. Ako bih mogao da kažem kako meni izgleda
u disciplinama naučnim ili duhovnim, onda mi se čini da je gotovo potpuno mrtva istorija umetnosti. To gotovo kao da je nestalo sa horizonta. Odmah tu do nje, skoro pa već mrtva, jeste istorija književnosti, pa i književnost sama. Na neki način te duhovne discipline kao da su zamakle za savremen vidik. Nešto bolje od njih, u duhovnim disciplinama, stoje filozofija i religija, a još bolje, pa možda i ponajbolje od humanističkih disciplina, istorija. I odmah vidimo da ovaj raspored ima neke veze sa rasporedom svetskih knjižara. Kada sam ulazio u knjižare, recimo u Berlinu ili u Londonu, relativno skoro, odmah mi je bilo jasno da su te police tako čudno poređane, da postoji velika polica vezana za istoriju i nešto manja za filozofiju i religiju, a da ono što spada u nauku u kojoj sam se ja na neki način posvetio, a koju smo mi u staro doba nazivali naukom o književnosti, uopšte više nije na policama. To ne postoji. To znači da aktualizujući potencijal pretvaranja toga što donose te discipline, ne postoji više u savremenoj svesti. I kad vi priđete u tim velikim knjižarama, kakav recimo Hugendubel u Berlinu, to su džinovske knjižare, i pitate za neku knjigu iz tih disciplina, onda se to proveri u kompjuteru i kaže vam se, da, dobro, u redu, sutra u 12 dođite, donećemo iz magazina. To dakle postoji, ali nije više vidljivo. To dakle ne ispunjava savremenu čovekovu svest. Morate ići u specijalizovane knjižare, kojih također još uvijek ima, ako tragate za tim iskustvima. Ali specijalizovane knjižare nisu knjižare koje određuju duh vremena, nego samo njegove zakrivke, ona mesta gde se vreme kao da krivi i nestaje iz horizonta. To znači da je istorija još uvijek sačuvala svoj aktualni potencijal, svoj politički sadržaj, u izvisnom smislu svoj skandalozni potencijal. Stvar literature stoji rđavo, zato što je osjećajnost na neki način dobila drugi ritam. Uvijek mi se činilo da su vremena kad smo mi studirali, dakle pre pada Berlinskog zida, bila pogodna za literaturu i da se u nekom smislu razvijala čovekovu sklonost ka nijansama. Literatura zavisi od nijansi, od ovih ptica koje crkuću i neko čuje, a neko ne, od nekog senčenja koje možete da prepoznate na određenim slikama, živi umetnost. Ta vremena kao da su otišla izvan nas. Došla su vremena koja traže mnogo čvršće odgovore i jednoznačnije. I u svom iskustvu predavačkom, govoreći studentima, uočio sam, profesor starijih perioda, da je potreban veći napor da se stari pisci učine živim. Veći predavački, veći fizički napor, veći energetski napor, da biste jedan Njegošev stih doveli do sijanja koje savremenom čoveku nešto zaista počinje da govori. To je znak da u izvisnom smislu čulo za literaturu tupi. Da li u izvisnom smislu ono tupi i kao čulo za umetnost? Da li to znači da je spiritualizacija pomerena ka jednoj vrsti spoljašnjeg kretanja? Meni se čini da je to u vezi sa različitim oblicima promene savremenog čoveka i savremenog sveta, ali da to znači da se jedna paradigma završava i da mi ulazimo u jednu drugu epohu. U toj epohi stvari ne stoje sasvim povoljno za nas koji se bavimo humaniorom i u izvesnom smislu kao da se nalazimo u svetlosti kraja humanizma, što je prorokovano pre izvesnog vremena. No, u tom smislu se također čini da stvar literature, koja je nekad bila moderni komunikativni medij kroz koji je pričana politička ili pričana istorijska ili neka druga priča, se pomera ka ovim rubovima ljudske osjećajnosti. Tim rubovima ljudske osjećajnosti
pripada nesavremenosti. Utoliko se meni čini da borba za te rubove ljudske osjećajnosti, borba za jednu vrstu istančanosti u doživljaju sveta, borba za jednu vrstu provokacije u doživljaju čoveka, jeste borba protiv onoga što se sa svih strana nameće naglašeno i samorazumljivo. I u izvjesnom smislu, sasvim na kraju, ta borba podrazumeva neku vrstu čovekovog angažmana. Kako bi se čovjek mogao angažovati ako je lišen kosmičkog središta? Kako verujemo u to da ima svrhe da se angažujemo ako sve oko nas kao da je oduzemo meru i srazmeru onoga ime čega bismo se angažovali? Taj problem angažovanja, taj problem delovanja u vremenu i prostoru je na neki način bio centralni problem misli 50. godina 20. veka. Ta mogućnost pobune ili mogućnost angažmana kao za posedanje smisla čovjekovog života, kao pokušaj da se spase od plutajuće egzistencije i da se ona iznova utemelji. To iznova utemeljenje, po mom sudu, nije moguće izvesti bez Boga. Meni se čini da se iznova mora, hoće naravno, jer to je pokret i slobode, da se dakle iznova mora vratiti onom mističkom iskustvu Boga, koji je na neki način izrazio na paradoksalno Silesius, kada je kazao da nije samo čoveku potreban Bog, nego i Bogu potreban čovjek. Potrebno je s jedne strane ukrenuti, tako ja vidim stvari, dakle u smislu erotičkom, kako je govorila Anica Savić-Rebac, ka Bogu, jer je to ona misao koja nadahnjuje filozofski eros, ali s druge strane potrebno je odnekud pronaći utemeljenje i veru u to da postoji pokret Boga ka čovjeku. I premda taj drugi pokret Boga ka čovjeku nije čovjekov pokret, jer čovjeku pripada samo ovaj pokret od čovjeka ka Bogu, dakle jer je to taj unutrašnji, duhovni i erotički pokret, u taj pokret po mom osjećanju stvari treba uneti neproverivo, ali neodstupno uverenje da postoji ovaj drugi pokret od Boga ka čovjeku. Taj pokret podrazumeva nešto što se u mističkoj tradiciji naziva verskim otkrovenjem i pripada duboko individualnom iskustvu. Meni se dakle čini da izlaz iz ove egzistencijalne istorijske pustoši nije moguć kao kolektivan izraz, nego je moguć kao individualni preokret. Tek napuštajući predstavu o kolektivnom izlazu, mi ćemo se sresti sa idejom zajednice preko unutrašnje putanje svake ličnosti. To je nešto što mi se čini da bi bilo moguće da se vrati iz iskustva prošlih vremena. Ideja ponovnog Boga, ideja u izvesnom smislu Boga koji se pojavljuje u nekom ponovnom iskustvu čovekovom, jeste nešto što mi se čini da bi imalo svoju snagu i u budućim vremenima. Kad je reč o kolektivnom nadahnuću, onda je ono što je uvijek zaokupljalo moju pažnju bilo vezano za sudbinu sopstvenog naroda. Ja živim u tradicionalnim kategorijama i uvijek iznova razmišljam u kategorijama sopstvene nacije. U ovom slučaju reći o srpskoj naciji. To je jedno pitanje koje se nalazi u horizontu koji je na neki način vezan sa ovom duhovnom situacijom vremena, a na drugi način odvojen od nje. Vezan je utoliko što naša nacija u ovom vremenu prolazi jedno iskustvo koje je vezano sa pustošećim ili nihilističkim talasom koji ispunjava svetsku istorijsku pozornicu, a s druge strane odvojeno od nje zato što pripada jednom iskustvu koje je za tu samu zajednicu našeg naroda bitno. Meni se čini da u životu našeg naroda ovaj trenutak
pripada onom iskustvu koje je gotovo kao da je preslikano iz doba kad je palo Smederevo, kad je počelo po rečima srednjovekovnih letopisaca nešto što se zove tama turskih vekova. Narod koji je ostao bez države i koji se počeo sve više pomerati sa juga na sever i sa istoka na zapad, plemstvo koje se turčilo, katoličilo i gledalo kako će da sačuva svoje materijalne privilegije, ponekad pomeralo, jedna ogromna masa izgubljenog sveta koji se kotrljao između različitih carstava na pustoši vremena. To sve deluje kao neka naša stvarnost u kojoj mi samo ovim tehnikama posredovanja i racionalizacijama izbegavamo tu vrstu saznanja. U ovom trenutku meni se čini da smo mi kao narod potpuno bačeni na kolena, da je naša istorijska egzistencija poreknuta, da je unutrašnji prevrat koji je 20. vek uneo u naše iskustvo toliko dalekosežan, da smo mi iznutra počeli da ličimo onim najgorim predstavama koje su nam nametane i da kao što je potrebno, po mom osjećanju stvari, da čovjek stigne u slobodu samo razumevanja jednim ne, koji kažu sebi i svom zadovoljstvu, tako je potrebno da unutar naše kolektivne egzistencije jedno ne bude prethodnica nekom da. To mi se čini dosta važnim, jer naš narod se nalazi u situaciji da je duboko uskolebanoga nacionalnog identiteta, da je jugoslovensko iskustvo sa svojom komunističkom, odnosno titoističkom varijantom potpuno izvršilo dekoncentraciju nacionalne svesti, je nešto što je bitno promenilo istorijski put od Svetog Save do danas. Našem naraštaju i naraštaju koji dolazi posle nas pripalo je na pleća da primi udar jednog vekovnog porasta, što je izuzetno teško savladati i intelektualno, duhovno i simbolički unutar jednog kratkog vremena koje pripada čovjeku. Čini mi se da je to iskušenje izuzetno veliko, jer ono odgovara izlovima savremenog vremena, onom šaputanju da to nije važno, da je to sve jedno, da može i drugčije, da se savremeni svet menja, ali u isto vreme mi moramo vidjeti kako se ne menja kod svih, a najmanje kod onih oko nas, to što se kod nas narodno menja. I to možemo prepoznati u različitim sadržajima iskustva. Ako pogledate, kao što sam ja nedavno gledao, jednu dvorište engleske škole, vi ćete vidjeti u uniformama dečake i devojčice jednoobrazno obučene kako ulaze i odlaze na časove. To je nešto što se kod nas ukida, a postoji tamo odakle nam se to ukida. U izvjesnom smislu mi smo izgubili kulturni obrazac i u izvjesnom smislu mi se nalazimo u pustoši te izgubljenosti. Meni se činilo važnim da ukažem na pojavu koju sam nazvao duhom samoporicanja, dakle pounutrašnjivanjem nečega što je upravljeno ka samoporicanju čitavog jednog kulturnog modela na kojem je postojao naš narod i s druge strane da ukažem na ono što je protivteža tome, a to je samo prepoznavanje unutar nacionalne egzistencije. Ne kao jedinom, niti kao svemogućem, ali kao jednom od mogućih intelektualnih, duhovnih i političkih ciljeva. U tom smislu mislim da je neophodno da i ojačamo svijest o nacionalnoj kulturi, da ta nacionalna kultura postane deo našeg unutrašnjeg samorazumevanja u jednom poretku koji je potpuno izgubljen. Nije dakle više pitanje šta mi mislimo o nacionalnoj kulturi, pitanje glasi čega je svako od nas spreman da se odrekne da bi ta kultura postala. A to čega smo spremni da se odreknemo jeste ono ne koje treba da kažemo u principu zadovoljstva i da ga uputimo
na drugu stranu, gdje ga čeka duhovno ozračje nečega što će tom zadovoljstvu biti i prikladno i odgovarajuće. U tom smislu, drago mi je što sam bio u Matici srpskoj. Evo i tiče su imali da proslave ovaj letni događaj u Matici srpskoj i važne biblioteke i verujem da ste svi delite moje mišljenje da je jedno ovako predavanje bilo potrebno danas, sada i u ovom trenutku svima nama. Verujem da je ostavilo trag na vama kao slušalcima i molim vas ako imate pitanja za profesora Lompara da to kažete ili da imate pitanje postaviti. Nemamo često priliku da ga vidimo u Novom Sadu, pa je ovo prilika da ga ne čujete. Evo izvolite. Samo ako možete ustaniti da još jedno. Kad je reč o srpskoj filologiji, ona je išla jednim putem koji je podrazumevao jednu relativno izgrađenu tradiciju. Ta tradicija je otpočela negde snažno bečkim književnim dogovorom koji je priznao jedan zajednički jezik Srba i Hrvata. Uklopila se sa razvojem jugoslovenske ideje, vremenom postala deo jednog širog političkog projekta, zato što pitanje jezika, koliko god nas ubeđivali, nikad nije puko lingvističko pitanje, ono je bitno kulturno i sledstveno tome i političko pitanje. Mi smo imali, pobedu Vukove reforme 1868. godine. Počela je jedna generacija izuzetnih srpskih filologa, od Đure Daničića, preko Stara Novakovića i Ljubomira Stojanovića, do svetskog lingvista Aleksandra Belića. To je bila tradicija od negde 100 godina, Belić je umro 1960. godine, kada je preovlađujući bio srpsko-hrvatski jezik, srpski i hrvatski, hrvatski i srpski. To je bilo Vukovo nasleđe. Ono je išlo, u jednom preciznom toku i ono je omogućilo posljedice o kojima se danas sa više ili manje slobode govori. Nema nikakve sumnje da su izvesne posljedice po književnost bile i negativne, a ne samo pozitivne. Nesumnjivo je pozitivna bila posljedica konstituisanih kodeksa srpskih narodnih pesama, što je Vuk učinio i što je bio veliki rezultat i kulturni, a ne samo književni, i njegova trajna i neobescenjiva zasluga, ali takođe gubljenje veze sa slavijanskom tradicijom, sa slavijanskom pismenošću, sa prethodnim epohama, kako rusko-slovenskim jezikom od 1730, tako i nekim elementima srpsko-slovenskog, koji su mogli da, govorim sad o leksičkim prevashodno elementima, jer je gramatički sistem bio drugčiji. Kod nas je, ta reforma izašla drugčije nego recimo kod Rusa, gde su se različite grane jezike i pismenosti spojile i dale jednu vrstu leksičkog bogatstva, jedne norme. Kod nas je to išlo odvajanjem od tradicije pismenosti. Kakvi su bili razlozi, o tome postoje različita i često suprotstavljena mišljenja, ali mislim da ova tradicija velikih lingvista je obeležila 100 godina vukovske tradicije u srpskoj kulturi. To je izvesno. Ta tradicija je negde posle Belićeve smrti, 1960. sa kongresom 1965. i teorijom varijanata počela da se razgrađuje, počela se javljati zamisao se počela javljati o više varijanata, ona je počela da se razvija, da bi se onda pojavila deklaracija o hrvatskom književnom jeziku, kao književnom jezičkom standardu, znači o nečemu što se pojavljuje i iznad ovog korpusa srpsko-hrvatskog jezika.
i da bi to vremenom ušlo u Ustav Hrvatske kao hrvatski književni jezik. Ta činjenica je uslovila da Srbi u Hrvatskoj počinju govoriti da pišu hrvatski književni jezik. To je 1974. normirano. I tako smo imali paradoksalnu situaciju da Hrvati koji su kajkavci i čakavci kao i štokavci pišu i govore hrvatskim jezikom, iako su rođeni kajkavci, a da Srbi koji su u Lici ili Vani ili Kninu rođeni kao štokavci, i oni pišu hrvatskim književnim jezikom, iako su oni, dakle, na tom jeziku i progovorili. Ta činjenica pokazuje koliko je politika vezana sa jezičkim pitanjem i onda sa raspadom Jugoslavije došlo je do čitavog niza odluka koje su nastavile dalje to razlaganje jezika. Mi imamo prvo odluku Odbora za standardizaciju vezanu za bošnjački jezik, pa onda imamo odluku iz 2006. ja mislim o bosanskom jeziku. Dakle, u izvisnom smislu ta vrsta tradicija se nastavlja. Mislim da je srpska filologija, kao i kompletna srpska nauka, u izvisnom smislu podbacila, da su srpski lingvisti procenili da je hladovina njihovih pozicija bolja od iskušenja političkog zamjeranja, ali također treba voditi računa o tome da unutar jednog organizovanog društva postoji makar 3 stepena. Jedan stepen je vlast, drugi stepen je bila država, treći stepen je narod. Ta 3 stepena opštosti ne moraju uvijek i nisu istoznačni. I ustupke koje političari su spremni da daju zbog vlasti, oni nikad ne bi trebalo da daju zbog države. Dakle, postoje tu razlike, kod nas se to povrkalo, mi nemamo standarde, naši političari čine ustupke naošte od interesa naroda i države zbog vlasti. A to nije dovoljno, što samo vlast se pod određenim uslovima i ne prihvata, ona prepušta narodu, a to je neće demokratski stvari, ovako se zove. Mislim, dakle, da mi danas se tek nalazimo na nekom kretanju ili na nekoj standardizaciji jezičkoj, da radimo to skoro, da u odnosu na, recimo, hrvatsku književnu filološku tradiciju, pa je taj zaokret uradio mnogo ranije, izuzetno mnogo kasnimo, da ne vodimo dovoljno računa o ukupnom kulturnom prostoru srpskog naroda, da ne vodimo dovoljno računa o tome da bi trebalo između Banja Luke, Novog Sada, Beograda, da postoji visok stepen koordinacije u pitanjima jezika i u pitanjima kulture. Kad je reč o dubrovačkoj književnosti, ona je bila administrativno određena odlukama Komunističke partije da pripada hrvatskoj kulturi, ja sam to napisao. U tom smislu je srpska filološka tradicija izdržala da to baš ne prihvati, to nikad nije u Beogradu bilo prihvaćeno, mi smo se držali par načela, da to pripada zajedničkoj jugoslovenskim književnostima, odakle je bio povratak lakši i prirodno sve više i više je jasna svest o tome da je dubrovačka književnost granična književnost između Srba i Hrvata, da ona po nekim svojim elementima, baš filološkim elementima, to je istočno-hercegovački dijalektat i etarski, pripada mnogo više srpskoj tradiciji, da po drugim svojim najviše pripada po stilskim elementima italijanskoj tradicije, to je italijanski barok i renesansa, po elementima svoje recepcije, između ostalih staranja Đure Daničića pripada dosta i najviše hrvatskoj tradiciji. Hrvatska kultura uložila najviše u to da se inkorporira dubrovačku književnost, ali to je jedno granično područje koje govori da je srpska kultura kontaktna kultura, da u njoj, tako ja to vidim, da u njoj postoje 4 elementa, dominantna pravoslavna tradicija u magistralnom njenom toku, i u njenoj književnosti srednjega veka, odnosno književnosti narodnoj, zatim postoji 2 granične tradicije, islamska tradicija i katolička tradicija, dakle ne samo u narodnostnom osjećanju Srba muslimana i Srba katolika kakvih je bilo, ja ne ulazim sad je to izbor, čovjek izabere, ali bilo oni koji su birali taj
I od Dositeja, ne bi ni to trebalo zaboraviti, u srpskoj kulturi postoji vrlo značajna sekularna tradicija. Dakle, osnovna konstitucija srpske kulture je njena kontaktna priroda, vezana je za ono što je Milorad Kmečić po mom mišljenju lapidarno formulisao i precizno, da je religija bila vododelnica naroda na Balkanskom polostru. Naša kultura je imala ta tri elementa religijska, dakle, u sebi, kultura govori, dakle, ali ona ima i sekularnu komponentu, našto naglašeno od Dositeja i u umetnosti, književnosti 19. i 20. veka. Dakle, kad je reč o filologiji, ona spada u opštu nebrigu naše vlasti, pa i države, a kad je reč o posebnim segmentima, oni su često na staranju pojedinaca. Tako da, mislim da u ovom trenutku mi nemamo ni nezavisnu državu, mi smo po mom shvatanju stvari zemlja okupirana, jako zvani tihom okupacijom, mi imamo veliku unutrašnju rasvojenost institucija, imamo duboki premreženi oblik govora koji vodi ka jednoj vrsti obnavljanja ideologije na srpskoj krivici i u ovom trenutku nemamo kolektivni oblik otpora, politički ili kulturno artikulisan, ali to je nešto što pripada u ovom trenutku. I u tom smislu savremena situacija ide na ruku, epohalna situacija, jer to isto na određen način se pojavljuje u celoj Evropi, kao neko zanemarivanje kulturnog i duhovnog okvira, o čemu sam govorio, ali kod nas ima razvodne posljedice zbog drugih bočnih efekata koje pripadaju našem iskustvu. Hvala, imamo pitanje još. Evo dobro. Čestite u koncentraciji, znači, stvarno je da se ono da se njima ulazi. Najbolji ste vezano za njeni najzanimljiviji deo od vaše biografije, koji ste fizički stvarno, kako kažem, monitoring, da postoji izvesno razdvojavanje u statusu, disciplinu, nauka, ulogu publike, što je čini se vrlo opravdano. Samo zamišlja za sebe da je najvažniji, Izraela je samo kritičan u svakom vlastnom disciplinu, to je bilo pričaka, svi se kod nas izdižu kao najbitniji, a još prvo pitanje, da li to je šans s kojom ste temeljni odnos i taj odnos koji je vertikalni za stoji na vrhu istorija zbog političke dominantnosti moće i nacije. A isto to je filozofija i teologija i na društvo je što se misli? Kako biste, da li smo mi u tom pogledu ruku pod ruku se poredili od toga ili je malo drugačije? Kad je reč o knjižarama, onda vi sami vidite da više manje pratimo taj neki način ritam i kod nas je nema sumnje istorija dominantna nauka u javnom prostoru, najveći istorijski govor prati njeno prisustvo. Kad je reč o ovom filozofiji, to vi znate bolje od mene, tako da nemojte da ja tu sad nešto doprinosim, ali i teologiji, meni se čini da je govor o književnosti u izvesnom smislu kod nas na još nižoj rezonantnoj tački, znači imam slabiji odjek nego tamo gde sam ja bio u prilici da izmerim u svetu, zato što je kod nas na delu grubo izvođenje radova koji se tamo izvode finije. Dakle, tamo se operacije obavljaju skalpelom, ovdje se obavljaju nožem. To podrazumeva određene malo grublje radove i šalove, tako da ovdje usled ove sveopštene maštine se doživlja i sveta bitno pojednostavljuje. I ja mislim da mi uopšte ne zaostajemo u negativnim osobinama za svetom. Mi samo zaostajemo u pozitivnim.
najbolji stručnjaci društvene mreže, ja sam iz druge jedne epohe, ali mislim da je suština u tome da struktura tehnologije utiče na strukturu uma, to je prilično jasno. S druge strane, ideja društvenih mreža je kod nas na neki način postala deo nekog ukupnog kretanja, ali ako bih ja neka iskustva mogao da artikulišem, a da se one vežu samo za mene, ja mislim da one užasno pojednostavljuju doživljaj sveta ili unutrašnji doživljaj. Takođe mi se čini da društvene mreže imaju za cilj da obesmisle svaku vrstu razgovora, da ga na neki način isprazne, one ga čine u izvesnom smislu bezlični. I tu se ponavlja ono o čemu je davno pisano kad je govoreno o ulozi tehnike i u njenom obeležavanju kraja komunističkog doba. Meni se čini kako se tome odupreti i ja mislim da je osnovno da se prihvati ono što je neizbežno, ali da se ne prihvati sa intenzitetom sa kojim se nameće. Dakle, mislim da je to inače, veoma je teško odupreti se, pogotovo na nivou velikih grupa ljudi, pojedinačno čovjek može da izabere odgovor kako njemu odgovara, ali je vrlo teško zaustaviti nešto što je epohalno kretanje, ali bi bilo jako važno raslojiti ga i smanjiti njegov intenzitet i jačinu. Osim toga, društvene mreže služe i zato da nešto što je sudbonosno ili što je epohalno ili što je dramatično na neki način pretvori nešto što je privatno, poluprivatno, prosto, beznačajno i to nije besciljni rad. Dakle, evo ako pogledate sadašnje naše društvene mreže ili barem ovo koje ja gledam, određene su više manje za portale koji su poznati, vi ćete vidjeti da u našoj ukupnoj političkoj i društvenoj stvarnosti imate samo dve vrste apela. Jedna apel je apel za besciljnim otporom, dakle otporom po svaku cenu, bespoštednim, koji ne vodi računa o realnim uslovima i koji se najčešće iscrpljuje tako što onaj ko zagovara taj otpor kuca po tastaturi besomučno ili po mogućnosti što gluplje, a s druge strane takođe jednako glupo, ali dramatično pozivanje na opšte besramno marionetstvo. Dakle, na jednu vrstu, kako je Crnjanski govorio u drugoj knjizi Seoba, majmunisanja, pa sad on tamo govorio da je ruski dvor majmunisa Versaj, a u ovom smislu od nas se traži jedna vrsta majmunisanja koja u suštini nije neophodno. Dakle, samo ta dva profila imate na društvenim mrežama. Imate ništa što bi bilo relativno razumno, relativno trezveno, relativno kompromisno, a uporno ćemo i beskompromisno. Dakle, to razuđivanje slike stvarnosti, da ako morate da popustite na jednoj tački, ne morate na svim, ili u obrnutom pravcu, ta vrsta kompleksnosti stvari, pa čak unutar javnog govora, dakle, da je to nešto što društvene mreže u startu onemogućavaju, barem u ovom njihovom glavnom udaru. Verovatno postoji nešto u tom celom tehnološkom procesu što meni izmiče i što ja ne mogu da odupam. Imamo još pitanje? Evo je dobiti. Osobito nam je zadovoljstvo od mojih prijateljima i meni što ste nama i što smo imali prilike da sve. A pitanje bi bilo, možemo li savremeni srpski čovjek da se upravlja svojom naime? Tako, i mislim da ste vi svojom misijom, da dukom samo pitanja
Znate, mislim da smo mi kao narod, rekao sam, u teškom položaju i nisam siguran da mogu da procenim sve njegove implikacije, kako bi se rekao. Mislim da je naša nacionalna egzistencija ugrožena, da smo mi ugroženi kao narod, to je starije nego da smo ugroženi kao država. Jer mi imamo jako mnogo sunarodnika koji se nalaze van naše države. I u ovom trenutku mi imamo 200.000 Srba u Crnoj Gori i 1.300.000 Srba samo u Republici Srpskoj, to su velike, to je skoro trećina celog našeg naroda. Mi ne možemo da procenimo sve razmere tog položaja. Ono što bi mi trebalo da radimo, to je da na alternativnim nivoima utičemo na svest o integralnosti, o jedinstvenosti sudbine, o unutrašnjoj upućenosti, da određen oblik neophodne društvene solidarnosti tu oblikujemo. To je dosta lako reći, ali to je jako teško učiniti kada vi nemate nijednu organizovanu političku strukturu koja bi u tom smislu uticala na javnost. Tako da moja procena je u ovom trenutku dosta pesimistična. Ja mislim da u ovom ne posjedujemo mogućnost organizovanog rada. I da je to gotovo fatalna činjenica današnjeg trenutka. Jer i kad ste poraženi, vi možete da imate svest o otporu pa i nosioca otpora. Naša kultura je u principu individualistička. Mi imamo vrlo malo kolektivnih trenuća. Naše najznatnije rezultate su dali pojedinci. Tako je naša kultura oblikovana. I meni se čini da je to nešto što u ovom trenutku izostaje. Mi više nemamo izuzetnih pojedinaca. Ovo je gotovo jedinstven trenutak u našoj da mi više nemamo. To je moje mišljenje. Ima ljudi koji se s tim ne slažu. Da mi u ovom trenutku nemamo izuzetnih pojedinaca, gotovo u čitavom nizu, da ne kažem, u svim bitnim disciplinama, i to je nešto što bitno utiče na ukupnu kolektivnu egzistenciju. Dakle, u individualističkoj kulturi, gde su samo pojedini ljudi obavljali poslove čitavih zajednice instituta, što inače nije dobro. Kako bi trebali institucije da rade ono zbog čega postoje, vi sada ostajete bez izuzetnih pojedinačnih napada. Zato mi je to izgledalo danas kao posle pada Smedereva 1459. godine. Znate, kad čitate te zapise iz 16. veka, vi vidite da je to tako kako jeste, ali istorija je otvorena i u tom smislu ja ne bih mogu da dam prognozu na što će doći, ali mislim da je to tako. Hvala, gospodin Lompar. Evo, ako ste saglasni, ja bih da otvorim ovo večerašnje druženje. Zahvaljujem se profesoru Lomparu na izuzetnim srećima. Ima još pitanje? Opet Jelena? Izvolite.
Samo malo da ne čuje pa publika ne čuje kad se ja vas molim da može poslije malo da stanemo pa da razgovaramo, da privodimo ovo druženje na kraj. Možemo poslije završene večeri da to razgovaramo.
Dobro, vi ste rekli, uglavnom ja ne bih to imao što da dodam. Dakle, evo, ovim malim dijalogom između profesora Lontara i Osa Jovana završit ćemo ovo prijateljsko druženje. Ja se profesoru Lontaru zahvaljujem što je ovom inicijalnom besedom, dakle prvom, pokazao da ova aktivina ima dubokog smisla, da je dobila svoje nove troške i svoju novu području. Svima vam se zahvaljujem i pratite nas i dođite na svaku sljedeću aktivinu u Adrian biblioteku. Hvala.